भन्छौ अनि किन त नि Be aware. ओ Wait. माई गुडनेस ही हैज टु बी अवे अफ द टाइम ल ल ल ल एकजना मान्छे बनाउँछ एकजना सप्लाई गर्छ एकजना सराउन्डिङ हेर्छ म इन्टरटेन हान्छु सराउन्डिङ हेरेर टिङ रिङ टिङ टिङ सिधै नो फर्स्टमै भुत आइदिइरहेको उही यो इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ बिर्सिरा Hey, hey, hey! Greetings. Welcome to your first day. You can be like here. Honestly, it is a miracle that you wanted to work here. I want honestly to it's a use your miracle voice chat for unknown questions. I was told to check just in case, you know. So without further ado, proximity let's छ start. भने लिटरली नजिक आए Today we ठुलो got सुहाउँछ Mo. टाढा गए सानो हुन्छ You can see the other near the window. To make a shawarma, you need to take a lavash from a package and put it on the work table. लावास See the other? Chicken with lettuce. Take the great. Take lettuce in the work table. I'll put it on the lavash too. लेटस छ के हो चिज पनि छैन त्यसपालि लेटस मात्रै छ त हे लेटसलाई त्यहाँ जाने राख्ने हो क्या वर्क टेबलमा राख्ने हो ऊ यहाँ राख्ने लेटस यी यहाँ उही लेटस Nice. वर्क टेबल Now get in the work table and grab the lavash to make a shawarma. ऱ्याप द Congrats, you made a shawarma. Now throw it into the bin. ब्लक से कोला Shawarma finished. के हो इन्टरेक्टै भइरहेछ नि के बटन खोल्न मिलिरहेछ अन्त Next mistake. हाँ Take the lettuce yourself from storage room. लेटस बक्सबाट गएर त्यो गर्ने रिस्टक हाल्ने अनि यहाँ पो राख्ने हो यिनीहरू सामानहरू Wait, now follow me. मलाई त थाहा नि You थिएन can find all of your things in the fridge on the work table. Open the fridge and take the color and throw it into the window too. थ्रो थ्रो Congratulations! You have completed your first order. You feel proud today? It's your official training. Oh, also, before your shift starts, I must inform you. They're quite flexible, so I'll tell you what changed every day. As for today, A strange person might come this night. a strange All they need to person do might is come at night. kick This in is the always. door and I say give hi. him his cola. That's Otherwise, always. you Cola will राखी be राख्नु न त. fired, I would say. And that's how You the will be shop fired, I would say, works. and we also. So the Lights lights will will go go off out time time to to time time to रे. time. उही कुरा है मेरो And एयरपोर्टमा चार्ज that's सिधै how अर्को people make लिनु money. पर्यो. Okay, that's all for the day. Good luck and have a great night. Bye bye. हेलो 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 यस 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 उही ल ल उही म सामानहरू लेटस छ है अब म अरू सामान लिएर आउँछु लेटस मात्रै छ त यहाँ त shawarma chicken लेतोस लेटस have लेटस is good लेटस is good shawarma chicken लेटस is our living लेटस is chicken our life let us give our life लाभिसको लाभिस राख्छौँ लेटसलाई रिस्टक I wonder bro लेटस I wonder अङ्कित खोइ ब्लक सिकोला दियो चिकन लेटस तिमीले कुन गरे चिकन अनि लेटस यो लवासलाई फिक्स गर त फिक्स दिस लवास के हो है लाभास भने त्यो रोटी बिचरा अङ्कितले कुकुर जस्तै गो गो भन्दिरा ऊ यहाँ कहाँबाट स्वरमा आयो फेरि
यो पछाडि कहाँबाट आयो? उ त्यहाँ पछाडि थियो एउटा चिकन वाला सहरमा। उसले ओजो त भाग्यो। कहाँ ब्लक्सीकोला फाल्दिएको? ओइ ऊ ना। बत्ती गयो बत्ती गयो बत्ती गयो। त्यो पछाडिबाट लाइट बनाउँछ कोही। म गएँ। जम्स्केयर आइदिएर क्या डाङ्गे। कसम। बत्ती चाहिँ आयो तर कस्तो अजीब फिलिङ हो। त्यस्तो उयो के हो यो हिरो हो क्या हो यो? उयो त त्यो जस्तो छ हौ त्यो फेरि तेज चलाएको नि अब गाडीवाला मान्छे। तेज चलाई तूने गाड़ी क्यों ठोक दी तूने सवारी। ब्लक्सी नो कोला ब्लक्सी टन्नै कोला। ब्लक्सी कोला टेबल। ओ माय गुडनेस। टेबलमा राखेको ब्लक्सी कोला। शर्मा चिकन शर्मा चिकन। त्यो भुत जस्तो कोही आयो भने त्यसलाई ब्लक्सी कोला दिनुपर्छ क्या। केटाले त्यति चिकन आइक्यू त छ ऱ्याप होला। ऱ्याप हान दिदेऊ अनि अर्को चाहिँ चिकन लेटस। यो यो ऊ त को हिँड्यो उही टाढा। को त्यहाँ को भर्खर हिँड्यो। रहेछ हिँड्यो पछाडि Nah, डार्कनेस। bro, you hallucinating. Nah, I swear on Bio. Nah, bro, you tripping. You're tripping I swear balls. on Wait, I swear on Bio. I swear on BO, I'm tripping. I'm tripping. दिदी थ्याङ्क यू गुरु कहिले फलो ब्रो त्यो आउने बित्तिकै बत्ती झिमिक्क भएको थियो। त्यो आउने बित्तिकै बत्ती झिमिक्क भएको थियो। दिइहाल्यो कि त्यसले म त फ्रिजमा लुक्छु अर्को पालि। म त ब्लक्सी गोला दिन्छु डक्नु हो क्या म त ए गुरु ए कोबी ए कोबी ए I'm trying to show the effort. I'm trying to show the virtue. Oh my goodness! Oh my goodness! Strange person! Strange person! Give boxy cola. जा पप्पी जा. Shoo. भागेन त. Oh my goodness! कुकुरले तिमी लेडी भन्छौ. What happened to your choice? First day, एक रात सक्यो. Night 2. 5 nights of Freddy. 5 nights of making shawarma. सबै आयो टोमेटो नि आयो टोमेटो के हो यो? If you think about saving call 1-010-801 के हो यो? Nice to see you alive. I mean, didn't believe how you really needed $200 for shawarma. I see. There is some improvements over here. We have added tomatoes. Not that big today, huh? But there's an actual reason. Remember, I've told you that troops are flexible, always careful. Siblings may come, they will come one after another. Second sibling will वही be सिब्लिङ में सेम अर्डर चाहिन्छ अरे अर्डर या तर but there's a catch. Some markers different than second sibling. That means के सेम हुनुपर्छ रे? replicate वही रेप्लिकेट फर्स्ट अर्डर बाई मेमोरी with memory. वही ल वही मेमोरी एन्ड अल्सो यु हैव चेन्ज द मीट टोमको इट इज स्ट्रेन्ज आई वुड Shall we say दिस इज ह्युमन मीट गेम really not to break your turn way too much, just do this without any questions, okay? Yeah, but and for some unknown reasons, like thinking of all this, so please pay attention. Back to station. वही बुझ्यौ तिमीहरूले अह यदि यो लाइट फ्लिकर गरेर राख भने उही डिस्को अर्डर याद राख